BJ Zaute official channel chanchin thar thlir tu le ngai thlatu hai amasan in ring chibai voisun min tuk thla ni somni kumsang ni somni panga in ring ni ania chanchin thar pung in ngai thla ngei ti voisun khan manipura bompuk lein kumthling lo napang pathum hlim voisun min tuk thla ni somni in ring ni zanting dar khat vel khan Manipur, Tengnopal District, Palel Bula, Molnoi Kuki Khuan Tina Muna, Bompuk Lane, Napang Kumtlinglo Pathumhan, Hlimnan Tuka. Report in Atar Langdanin, Kumtlinglo Hlimnatuk Napang Pathumhai, 26th Assam Rifles Hospital in Koldinga Purtlunghal Anni. Hlimnatuk Napang Hailahin, Kumsomi Pakatachanga, Paknihai Chukumri Mi Veve Anni. Hing pathum hailai hin pakhat nirmun arik thletin reportin atar langsa bokani reportin a hrizom peina hing napang pathum hai hin motor shell alhui bom hlui inchimia sayan huwa chuchu an khel na lama anin hnelna tinge ti hnelna an mang an khel kul na lama apuk pala chutaka in thok thlim tu kan ni tin a hrilsa bokani hing lai jing hin Voituk Darsari le Minisomli Panga Borvel Khan, Imphal East District, Hengang Police Station Humsunga, Luang Sangbam Khua, Liberal College Kotbula, Hand Grenade Pakhatmu Anya, Manipur Police Bomb Disposal Squad Han, Bom Hi, Mun Himna, Hing Marzing Mamang Chingola, Chatakin Inkhom Poisei, Tunglowin Ansuk Puk Thayani. Sairang le New Delhi in car. Rajdhani Express train accident. Voisun Mimtuk Thla Nisomni Ingrinni Jingting Darni le Minute Som Pasari Velkhan Sairang New Delhi Rajdhani Express Chu Asama Hozai Lai Sairul le Aninsut Pala Sai Parit Amuna Thingalin Bong Pakhatin Hlimna Atuk Bokoni Hi Seat Lungahin Rel Pindan Pangale Rel Lukhom Atlu Boka Wangnei thlak takin passenger pakhat khom hliman umno him takin rail pin dandanga sonanni tin thusukin arhil seat lungna mun hozai district a railin sai hona bona mun takhi changzurai area laiania hilai mun hi Guwahati ain thoka kilometer zale somni paruk vela hlani hi seat lunglei hin rail service asuk bui pha a rail sim thatna sin hi thome kani Thunei tu hai chun rail lampui andai wat bokani Sairang New Delhi Rajdhani Express hin Mizorama Sairang le Delhi Anand Vihar Terminal hai athlung zomani Myanmar in thok Manipura helpol anhung lutum tiring hla ani lein area domination exercise nechan Myanmar Manipur phairam helpol hai not doktuma Beipui thlak mek le in zomin Ramri Kana Manipuran hunglu tum tiring hla ani lein India Sipaihan area domination exercise antho chanta Thusukin arhil danin Myanmar Minthar state in thok Manipur phairam helpol hai chu ankem haya in thok not dokan ni a hi thu hi report dong ani le in zomin sensitive deu na mun der thong na deu Ralmung no na mun deu haya sipai tamlem si anni baka ral thum choi pol hai ramri kana anhung lu ding en kai na le veng him na sin tho dingin nasatakin India Army hai anin pu cha cham area domination exercise ni manizat la sungzom pe ningati tin thusukin afilsa bokani limta November nisom ni parit khan ngel khilo ral thum choi han India le Myanmar Ramri border pillar number Somrit Pasari le Somrit Paku in car Yengo Pok le Maring Thel in kara third Assam Rifle Saikem Anbeina Assam Rifle personnel pakhat next Subedar in Thina Atuk Baka Assam Rifles personnel dang pathumin hlimna an lo tuk ta anikha kha Beipui thlak na kha Manipur Phairam Helpol People's Liberation Army PLA han anni thonge ani ti anlo in pung ta bokani kha chun khatuma
PLA han Assam Rifles hai kem an bei tum khan drone hai chen an manglein India sipai hai ta ding chun helpol hai tukdol na konga chona thar nasatakin asim pe kani social media fetlenga PLA han minute saria sei video ansuk darna khan PLA 404 mobile force han operation langol hingchoin Assam Rifles hai temporary operating base kha UAV mangin bom pathuman thla khumani tu hin Myanmar in thok Manipur phairam helpol hai Manipura anhung lutum ti hriat ani lein rulin Myanmar Minthar state in thok kilometer somli vela hla Manipur state sung Thobal district sung Heirok Bullai Uyok Tlang Hui haya munran thana sipai tam tak silutan nita sipai silut na mun deu hai chu Heirok Keithel part 1 Heirok Keithel part 3 Heirok Keithel part 2 le Heirok Higher Secondary School hai hi anni Zani Zanting Darthum Hingting Khan Security Force hai chu Tengnopal district sung Heirok Tlang Hui Bullai vel anloin zar pharvong ta ani Zinkar Darit vel khan 31th AR 33 AR 46th AR 34 Battalion BSF le Manipur Police Joint Team hai chu Heirok Police Station in thok sakting pang kilometer nga bil sunga area domination operation anlo thota bokani sipai hai chu hnuya patrolling fail chu nilowin drones hai mangin nasatakin operation an neya chun allied para commando unit hai khoma helicopter mi mangin anin thak lut moding mane hi thil hi mipui van tlang ngai ven a thlo hle khumi pui hai Heirok mi pui hai chun hinga sipai tam tak area sunga an hung lutel hi an ngai mo hle ba ka van tlang mi pui then khat asuk ral tri hlenin ei thulak na chun a hril sa bokani hi lei hin thunei tu hai chu mi pui suk thlabar lo zonga thil thodingin Heirok Apunba Club spokesperson Moirang Them Rameswar Mei Teichun ngenna asima Torbung area lai bomle silai manga bei ani hnunga ingleya Heirok ting deya hing anga security suk khawle sipai silut am anni a tin zona asim bokani Heiroka avok patlang bullai security cam sim tumna chu tulsung mi pui hain nasataken ando dal bokani tin thusukin aril Enforcement Department in Manipura munran thana luxury cars le rothil tangkasum vibel si som manhuding anman Zani Zirtobni Khan Enforcement Directorate Official San Manipur State Sung Munran Thana Dapuyan Thona Luxury Cars Pathumle Rothil Dangdang Lekha Chun Tangkasum Vibel Si Som Manhuding Andab Dokani Tinan Shil Hiba Kahin Thupoi Mo Tak Tak Mobile Phones Panga Anmansa Bokani Tinan Shil Thusukin Aril Zompei na Infal Subzone Enforcement Directorate Chun Infala Munpanga Hing Salai Group Chairman le Managing Directors N. Samarjit Singh N. Biswajit Singh A. Dipanant E. Brojendra Singh le T. Tikendra Singh Hai Chengna in Andapa Hi Dapuyan Thona in Thokhin Luxury Cars Pathum Honda Elevate Tata Harrier le Maruti Baleno Baka Rothil Lekha le Tangkasum Vibel Si Som Manhuding Andap Dokani Salai Group of Companies Fetlenga Tangkasum Tam Tak Chokchoroy na Baka Kumsang ni Sompakua India a Inthok Manipur Zalena Independence Pungna Thubuya Investigation Femek le Inzoma Dapui Hitho ani Tin Thusukin Afil Bukneya Strike Thotu Nurse Zangane Katam Shentangan ni Zani Zirtobni Khan Chennai Tamil Nadu Nurse Hain Sinhet Lem Anput Naleya Nurna Annele in Zomin Nurse Zangane Katam Police Hain Anshentangani Police Thusukin Afil Danin Nurnani Narsahi Topsan Dinga in Fitir Anni Nungkoma Antopsan Numnoa Hile in Zomin
kelam bakam bus terminus lai thakan nia nisin la khom hi hunahin nurna anla sunzom pe ya police han not darin chung mi janga chung an manani hi nur nahi Tamil Nadu Nurse Development Association hui hotnain district dangdanga medical service recruitment board nurse zaru chung an thang bokani nurse ai hi kumsang ni sompanga khan thoktu dinga rui ni hai sin khom sarkar in team na angin kumni hnunga singhet pek anlan ni wa hileya lungoi loin DMK sarkar malakdan daudal na in nurse ai nurna an ne ani India Parliament Classic in Chungchu Timchin Umlowa Dingin Sukto Potani Limta Mim Tukla Nikata in Thok Parliament Classic in Chung in Chankha Zani Zirtobni Khan Timchin Hun Umlowa Dingin Sukto Potani Lok Sabha Zani Khan Speaker Om Birla Chun Akhilna Tuta Chum in Chunga Lok Sabha House Productivity Chu Zale sompakat persen ani thurilin sitting si sompanga nei ani baka bills poimo tak khriltlang ani thu ahril bokani Raja Sabha Chairman CP Radhakrishnanin akhilna house hi darkar somku panhisung afangsona a productivity chu zale somni pakat persen nin private members bill somnga paku chu tuta session sung pharani tina khil Bangladesh Rama nur hui hotu Osama Hadi athi nikum kumsang ni somni palilaya Bangladesh Rama pro democracy uprising annei chuma an hotu pakhat Osman Hadi chu zani zirtop ni khan an kap hlimna turzo loin athi Osman Hadi kap hlim tu hi mandinga phunain protester sangtel chu Dhaka khopui kothlera anpung khoma newspaper apani in anlu building thangin buildings I manizat anro bokani Chanchin Bu office newspaper officer thoktu journalist tamtak building sunga anin tang pha kumsom thum pania upa student protest group Inkilab Mancha Senikor leader Hadin Hile in zomin shringna chan rukcho anumno Hadi hi limta mim tuk thlan ni som pani khan Dhaka khopuya mosa in thok asuk lai tak mai tum hmel khi lohan nataka an kap thlimania Bangladesh a imani chen en kol ani hngin a hlimna anrik peilein Singapore ting en kol dinga phur ania misin la khom ninga mi khan damzo loin alo thita ani Hadi rung hi Bangladesh Dhaka khopuya voisun khan vuyania buina suk me kara mipui tam tak anpung khoma rampum puya nur hui hot khom anla sunzom peilein Bangladesh Rama buina hi ala so sang zingani ole voizana chanchin thar ai hung suklang thei hai po chu khang hai khan ni clear tu le ngai thla tu hai in reng in mang tha